paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ya kung makapagtrabaho, gapo iti ot ti sakak paray. Di nagpay pinaturong idirabe. Kaano anang rugi ti sakit ti sakam? Asus, limtag mo. Uwan nga rod paray. Idi nagpurak, idi bangkag ko. Ha? Andan sa napurak, asana makitkita paray. Apay ngamin adi aglisi dagita kung kunam adi makitkita. Tapno di mo madalapos. Oh. Ay, saan ka nga sasaw iti kasta paray? Ha? Tama nga nukumaro, ti marikrignag. Ibagam ka ni Marito yan. Daing kay ipakita iti doktor tapno maaga sa. Ay, saan na mabalain? Kumaro ka no, tinakaibaan no ipanti doktor. Di ano samlatan, dahil ut-ut na. Oh. Imbaon ko ni tuyang ka, anang ayab iti albularyaw. Ngamadda ka no napanan na, paray. Sino nga albularyo? Nila kay agi daw, paray. Ha? Oho, mamati ka iti dayjay alakay. Tinto man la ibagbaga na apartyen yun. Wano iluto yun. Anya ka di ti pakada ni Kwarog. Mabayag ka di manan itinapanan na. Amo man iti dayjay ataaw. Makitan to kung kuna nakidin. Oh. Kanayon mo na pumanaw ni Kwarog. Ay, Jack makasakdo, tanasakit ti sakak. Barang makakitan iti asawaan na. No, apay mo't akanayon amabastard. Kasano? Nagkapoy nga garam. Di naklatultula din. Ay, agtal na ka man. Ay, Ay, di nakidda-kiddayan nakasta. Dakas aya. Dinungdungo ka. Iso akidda-kiddayan ka. Ay, saan akidday ti panangipakita iti panagdungo? Karaman aminin Ay, ingkakot ijay barangay hulen. Maliwayam man nga tanti trabaho. Mapanak mo ta talaga. Uray saan mo nga ibaga? Kapanan niya, una na to yang. Inak man di tabalay ni Ama Agi daw. Nakitam ka day no adda di tabalay da Kwaraw. Nakita mo ti arubayan da. Dumanon kayo ay di balay da. Ay, agyaman na Kwaraw. Nawanan yaman na. Ay, madamag ko man nana. Apay amasapol yun ni Apong Agi daw. Umay na kumakitaan ni Tatam Abadong tamasakay. Ha? Ay, sana ni Ama Agi daw, ti kasapulan ti masakit. No di kat doktor. Day tangarod timbagakin ni Badong ngam agung umag. Ni kano Ama Agi dog ti kayat na. Ha? Ala, pagustuhan niya, uno day tati kayat na. Ngam no para kanyak. Nasaysaya at no agpa-doktor langan. Marey, mamati ka kadi iti erbularyaw. Depende, Maray. Adda nga min dagiti erbularyo ang mangusar ka dagiti bulbulong apagtapal. Makaagas mo. Adamet erbularyo amang orasyon kano iti ipaluto da nga agpaay kadagiti nangasing iti masakit. Day tatisaan ko apat dyan, Maray. Inuugma pamatay. Apay, anadamag mau. Ay, nasao ngamin ni Inteng, anasakit kano tisakan ni Pari Badong. Kat ni kano lakay agido, ti pinaayaban na amangagas ken kuana. Di da pay lakat impan iti doktor. Day tangarod mo ti insingasing kano ni Inteng. Anggam ko namat ni Pari Badong, akay kayat na nila kay agido. Nakadulnot sa kano nga may. Kanya ka diti maipaay ko ken kabasang. Ay na, Ama. Ayapan ka kuma, tao may musantigwaran ni Badong kaw. Agan ano aya ni Badong mo, basang. Nabayag basitin, nga adda kasla na sinit itisakan na. Limtag pa yun Ita, aguri-gurang. Ay, delikado no kasta alumtag. Kan kasla na sinit. Kaapay adelikadaw, Ama. Numabaybayan, makaungat tinangasing kinibadong mo. Anya ngay ti mapasamak no makaungat da. Ang mga nualaan dan ni badong mo.
Kadwada ni Jay Lubong nga ayanda. Ha? Adda ka di sa bali alubong da, ama? Saan ka di amay may sa tilubaong? Sa bali ti Lubong dagiti sana makitkita, basang. Kasta ka day. Ay, umay kayo nga ruden, ama. Tamangan no alaan dang agpayso ni Badungkaw. Di pa'y katawan Badungkaw. Imbag tayo may kayo, ama. Ay na, nagsakit nga minan ti sakak. Kas lamasinsin ni tiriknak. Ay, kita man barok. Ay, sos! Nakadalapos ka iti sana makitkita. Ha? Ay, nakapungtot da. Kat binales da ka. Anya nga itateramidam, ama. Agpalti ka iti kalding. Yatang tayo ti dalem na. Iti ayan tinagpuuram. Maluto ka di ti karni ti kalding, ama. Masapol la maituno. Mangilasin iti dalem. Kendat duma akarne. Kaano nga maiyatang, ama? Iluto yu amin ti karne. Agsubliak into nagsipnget. Kasyak ti mangyatang iti ayan ti nagpuuram. Ay, no maiyatang ka di, ama. Maikat ka din ti sakit ti sakak. Depende. Numapnek da iti yatang tayo. Ay, ali ang arod, ama. Mga yabak iti kadwa ka mang partay. Kan mangiluto iti karnit kalday. Mala. Agsubliak inton malem. Ama Agido, naggapo kayo kadi ija balay da pari Badong. Wen, kapitana. Nakadalapos ngamin ni Badong iti sana makitkita. Ay, apay, madalapos aya dagiti saan amakit kita, ama Agido. Papay kit dinasaan. Kate, anya ngay nga ruti aramiden nyo, tapno maimbagan ni pari Badong. Masapol ngagpartida iti kaldeng. Yatang tidaduma akarne, kendalem na. Tapno maimbagan ni Badong. Ay, asino ngay timangan ka dagijay? Kanain dagiti dinalapos ni Badong nga sana makitkita. Ama, mangan ayamet dagiti kunkunam anang dalapos kan ni pari Badong. Apay kit dinasaan. Binales da ni Badong. Isuatap no maagasan. Ay aywan na ida. Babaan iti karne. Kendalem ti kaldeng. Kapanam, apawng. Inak mangyatang. Ijay ayan da Badong. Nakadalapos nga may iti sana makitkita. Ha? Pangyatangam nga yapaw. Pudno ka diti kunam, asa na makitkita? Pudno launay. Apay ngay amang dangranda, apaw. Saan da amang dangran? No saan mo idasaktan? Ha? Kasano nga rod nga asaan tayo ida masaktan? Kat di damot makita, apaw. Saan ka ngagsaw iti kasta? Amangan no si kamat ti saktanda. Ha? Saktandak ka day? Uray saan ko ida dinangran? Kasano? Numasaktanda iti bagbagam. Amangan no day tangiwat mo ti dangranda. Ah, ay saan mo't apaw? Di ta kangaruden. Tamapanak di tabalay ni Badong. Itan samot ang mapandi arbularyo iti balayaw, marituyang. Inton sumipnget ka na umaray. Agpayso nga ta. Dayta ita at ipaliiwan tayo no agpayso.
No kasano nga ta amadala, pusti sana makitkita. Apay adi daglisay no makita da tayaw. Di tayo mat nga rod ida makita. Day tamot ti pampanunuta ko kumaray. Aglisid ako maa. Ta saan tayo mo't ida makita? Ay, win nga rod. Kung nati daduma sa balay ti lubong da. Nga maapay nga rod nga umay da pailaang dito'y lubong tayaw. Saan amaw-awatan ti mapaspasamak. Jakman amo no pudno amasaktan dagita saan makitkita. Kastamot ti ko na ni Ama Agi daw. Naimbagan ka din ni Tata Badaong apang. Nukinan dagiti sana makitkita ti atang. Sigurado maimbagan ni Badong. Nungay sandaking nanapaw. Anya nga ti mapasamak. Kaawatan asanda kayat ti atang. Masapol asukatan. Anya? Agpili da pa iti mayatang? Ti taon tupay ket agpili iti makan. Kastamot kadakwada adi makitkita. Agpili damat. Ay, saan nga rod asigurado ang maimbagan ni Tata Badaong apang? Inakitaan no kinanda ti atang wenno saan. Sigurado ang maimbagan kan Badong. Takinanda tinayatang. Ay na, nagutot mo iti dirabi ama. Inino ti panagimbag na barok. Talaga akasta. Ay, sapay kumaangarod ama. Kimaro mga mintutot na. Limtagin na pirme. Amangan no aduda anadalapos mo. Kasta nga ta. Mangiluto kayo pa itikas iti sigaw. Inaktumanin yatang into nagsipngat. Mang partiyak ka di manay ama. Anya pa'y ngay. Ay, At adda nga umapal ti dadduma anadang ram. No yatangam ti dadduma. Idinto ta ti dadduma ket saan. kung na makaanayin day jay. Ay madiang nga rod no agiin napal da. Ay sumalagaya makimaro ti sakit na idirabe eh. Nay. Ay, nakasarukod ka pa'y mula ang paray. Kung nakmano'y nagasan na ka ni Ama Agi daw. May nagyatang. Ngam kastoy pa'y mula ta paray. Nagot out. Ay, Duwan sapay ka no akalding ti pinartim. uy nga rod paray. Kit ibaga na pa amang partiyak kanupay iti baboy. Anya? Baboy? Kasto ti maisingasing ko paray. Ingka iti doktor. No saan kalata ang maimbagan? Ayaban nyo manayin, day ta amang ngagas. Ay, adda kanumanin na makaungit ti sana makitkita paray. Ha? Apayaya pabasulan niyaw, dagiti saan na makitkita. Day tamang amin timbaga ni Ama Agi to paray. Ingkay kit di iti doktor paray. Mang tidak iti aramatan niyaw. Amok adakilen ti gaston. Kapo iti kalding apinartim. Namin ano tayo ang naglutaw kan nangyatang. Ngam kumaro meklat ta day tasakam. Aggurigur ka meklat ta. Kimaro mo't ngagpaiso to ya. Anya nga tanong padasin ta timbagan ni Parinteng. Anya timbaga ni Kapitan. Inta ka no ipakita iti doktor. Nang tid pa iti aramatin ta, amapan iti doktor. Tulong na kano kadata. Imbag man tanang tad. Mala, intangarod ipakita iti doktor. Ay, wait. Mapanta. Talaga marigata nak. Ay na, naut-out. Naggatayl. Ay na, aglaminak pa into yang. Ay, madidaytan ba daw? Apay nga aglamin ka. Ay, yang nga rod ama. Basta malaminak. Nasakit laon iti sakak. Aging gangato ti tumang. Anya nga timbaga ti doktor to yang. Allergy ka now. Amangan no addanakan mo ang naikontra.
Wano adda samrid ang nasagid mo. Nabaybayan iso ang nag-infeksyon. Permi ang naggatahil ididamaw. Kinudkod ko a kinudkod, iso ang nagsugat. Sa imbabad mo itinarugit adanom, idinagdalos ka ijay pag naantidanom ijay kanal. Anya nga itanteramidin tatuyang. Adain resita ti doktor nga agas at tumaram. Inakgatangang tapno maimbagan ka. Ay, padasig man. Baring mayat ti agas ng resita ti doktor. Masapol apagtali na edem anadalos ka no day tasakam. Saan mo nga ibabad itinarugit adanom? Dayta ti ko na ti doktor. Nga main infection daytan. Apaw, impandamot ni Tata Badong di ospital. Saan na maagasan ti doktor? Tinakadalapos, iti di makitkita. Ha? Agpahiso ka di ang nakadalapos iti sana makitkita ni Tata Badong, apaw? Di mo ka di nakita tinapasamak kinitatambadong. Arami iti sana makitkita dayjay. Angam namin anumatan nga inyatangan niyaw. San latamot nga agimbag. Maimbagan to. Apay, kaslaling et basta mapunas. Kano ka di nga inyatangam iti karnit kaldaing? Saan mo't anaimbagan? Amangan no sa bali tinangan iti inyatang ko. Ha? Kinang ka di ti asaw kada pusa? Wano marabutay tapaw? Ay, amo pa'y ngay. Saan ko matabinantayan ti atang? Wano, amangan no si katinangan, kwarog. Ha? Ay, sanak amang mga niti atang, apaw. Kumusta ti marikrik ng paray? Ay, mayatin paray. Mayat, tinresita ti doktor nga agas. No, hindi pa ila kuma nagpa-doktor ka, di mayat kuma. Oh. Ay, kunaklaki din umaagasan ni Ama Agi daw. Saan mo't gayam? Agdwa-dwa iti ibagbaga ngamin ni Ama Agi daw. Ay, agyaman akunay king kapare No di nagpinilit ang mapan ni ti doktor. Agsaksakitak pailaan ko ma. Ay, rumbeng la at tulungan ka kumpare ka. Isong aglaylayon ka, kapitan. Tanasaya at tugalin pare. Ay, una. Kumpare ta nga ron, di tulungan ka. Iso adak kalayaman king kapare Wan pare, awan anyaman na. Ay, paray, papanan nyo nga ita. Ay, mapang kami ijibangkag ko pare. Awan mo ti sakit ti sagat. Pinaimbag ti agas. Ayabam to kadipay ni Ama Agido, no ada sa gubanit mo. Ay, saanin pare. May mayat mo lang ti doktor. Mayat mo ti pa nagsarita yukin ni Kapitan Itay ijay dalan, madam. Nagyaman aking kwa na. Una, no di nakapinilit anapan iti doktor, saan ka kumaan na imbagan? Uwin nga rod. Imbaglaki din tapinilit na. Uray siya. Agyaman akmet ken kwa na inton agkita kamay. Nasaya at kapitan ni Parinteng. Managtulong tuyan. Ay na, tatabadong. No adda sa gubanit, doktor ti pagpakitaan. Saan mon nga orayen ako maro, sakpay nga agpakonsulta ka iti doktor. Hala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan.